Okay, sabo naba nyenda kumanya enanasi ningirebera hariki nti yayera. Hati enanasi nora kezo kutozine. Hati nkwe enanasi egino gireba kweza kuhikaha. Kore media niyo yonke yo kushanga ebirungi nkebyo. Sekwati Kore media Nkole Media TV na kwakira program Gold Farm okurima nezabu erizoba twatayayira abanyamukana town council Nyaruteme nigwo mwanya guturimu turi ombahingi benanasi ubwo mwanya bangira nti omucyo kuhinga nanasi bajja kulima sebo nakwakira hari Nkole Media TV izoberi amazina gawe. Amazina tukahebwa na bosi. Ndiyo muhingi w'enanasi. Ndiyo murisa kandi ndiyo mutungi w'enjuki. Wow. Okay, turinka yaha kani ndebe nanasi wena ni ndebe nanasi zonka nenda no kuzirota. Sereji ni sere yanye iriyo turiyo musere ya Nyaruteme. Nyaruteme, Nyaruhama, Nyamukana town council. Muri abahingi benanasi. Abahingi benanasi. Eze nanasi kani ndeba no murimo. No murimo tutandika tuta. No murimo go kwenda umuntu kuboryo mwekambi. Tezikwenda muntu wo munafu. No tandiko banzo obanjura. Otabera yakire nanasi yawe. Nanasi utandika kubyara nanasi nkeji. Otema hakantu kace akibonaha. Hatoshuboraho. Ko kumara kushuboraho rebeka ngo emizeji yarebekaho. Ijeje ninjano ogireba. Hati oboyinefuka yawe forogo arisheshururu nzo tukira kukozesa. Hatotimba ogitekayo. Ukimara kugiteka yibwa nyuma y'amezi nk'atano ugarukora bamwe bagara njya kuba nimbeboreka mu pate zindi nkezo deno wamara kubagara ejo leta ibishushu byawe by'umwani ushukamo kugira ngo enanasi yimuke eyinamane ije kuhereza umujigijo murungi gw'amani ko kuba no yiha musente akuba cyo kurisa ko kukirisa kirya hasi niko kukire yimukeje namani akakuhereza kitumbo kirungi kine bikimukiro mu beyi. Hati nkiwo muhingi w'enanasi naba ninyenda enanasi nungi nibiki binyine kurata ningashi ninshobiki zintine kora. Inshobe yoti icyo kubanza ntuza kubanza inshobe yotayine kukora. Nanasi ze zo kureba tizikwenda kuza mu mwata gukarara. Kendo umwato gwihemu guru muto wamara kugwihamu oyi no yebasa no shukamwe ibishushu ozaroteme ibinyasi kebikorogoto uharagata ibindi binyasi bishara urito tekaho hatwo kutekaho zirete nanasi zagira ubugimu zabikamiza hasi tuzukurira mushana nkeze zimuru kureba n'izindi zimurabe numureba hataho kireta ngo enanasi yagumerege icyo nico cyo kubane yenda. Inshobye ndijo omuhingi w'enanasi yatine kukora. Inshobe ndijo enanasi ze zo kureba tizikwenda kuteka mufuka. Atwo kuteka mufuka hate kigiretera wateka iyo shefuka ati kigiretera yona yashekinga okwemizi yona yagireta yargayo yaza higura. Endijo enshobi ha fertilizer ni fertilizer ki omuntu yatine kwetantara kuteka nanasi. Fertilizer embe yotashemere kuba noteka omunanasi namuno umuntu arahonke bishushu hati bakareto kusanka ibishushu by'ebinyobwa. Ibishushu by'ebinyobwa byo tubyine kuza omunanasi omu. Kubikuzamu enanasi zihinduka
zitara haba wa mutara tibikabonera umunanasi bishibye binyobwa. Okay, ni challenges ki zo kubugabugana ninga shobuzi bwo kubugabugana nkiwo muhingi w'enanasi? Ubuzo tukira kubugabugana mu kuhinga omu cyo kubanza n'abashuma. Abashuma twina abantu bingi b'abashuma batakuwenda gukora kandi bakwenda kurya ebihwire emirimo. Ejo ni challenge yo kubanza. Endije ya kabiri twinemu ebikoko ebikwije bikastahirira zazihire nkazamuha bikatandika kuzihenda zikazirira hasi. Kandi nendijo cya ekinde kizibu nanakatare umwe nakone kahika katkwata. Umuti muri mu company zikora umucyuzi ni juice company tugine konka ecyome kibatwiraha umuserugumo gwo kureba kikabasana kujya ngo wakikwata cyagumana okihereza ngo cyakumara. So amakuru ngo nkinyuka enanasi nke munonga ando bwabahingi ni abahingi turubingi. Mbwenu iwe nko muhingi w'enanasi okashabire government ebakorere kimwe nkabahingi. Itwe government tukabe ntugishaba ngo etwongere aha factory abwo kuba hatine nyuko tu ne twarena nansi nke munonga hati twafuna bakatu tukabona ba investor bakastera mu ebyoma by'amani okashangena nansi twatandika guma tuteka buri muntu nkomo hingiwe nanasi omwizo anatwena nanasi nkabishatu ningabena hati kituretera nitwe twagira amani enanasi zitu zayongera katare twakora intunguka. Okay, hariwe nkora ya dryers obano gimanya eyo ku dryinga enanasi bakazitwara heru zi dryingire ninga okora biscuit ninga sweet omunanasi. Ebyo ntubihurira nitutekateka ngo ababo kukira kuzitwara twine season nkeyo kwa mwenda season neyo kona neyo kwa kashatu tushara kugira mwaba Kenya tugira muna n'abanyarwanda bakuzitwara hati ntutekateka ngo abone baba kubikora konka nkitwa mu area yitu tutwine muka kintu cyona mashine yo kugira ngo neyo myena nasi ngo tubasa kugihereza. Mbwenu government okabire no gishaba ereto ku dryer eyo muri tukabe ntushaba twafuna ba investor nkabo akareta nka factory yere akateka haye bakatandika ko gurena nasi bakomesa hati nitwaho tugiro kuganyirwamo. Hati omwana wo mushiki na n'omwana wo mojo ariyo natureba ana no mushija ari kucyero mu betting na omukyara ari ku bettinga bo bakutekateka nti nimwe muri esente wabano baha buhabuziki iwe nko muhingi wogo musirigono gwe nanasi tutakashikire habi watungiremo. Hati umurebe wa TV uri kutureba okutera umurango ababo kucyera amabara bakucyera betting bakucyera puru emirimo tugine abo kubantukira kuntukozesa abantu bingi abo kurugana heru bakurujja bakuronda emirimo batari bitwa bazayarirwoma itwa bazayarirwoma tibakwenda kwijja kukora abo nubo bakwija bakatubona bonesa no kutwiba. So nani ntera umuranga aba bakaza bakucyera amabara abashuja basigaza bakucyera nanka benjumbiro mu gukora bije tukore emirmeruho sente ziruho kandi mbashashurwa. So nubwo murango nkubatera bije twejumbiro mu kuhinga tutungura icyanga cyita. Okay, hati akanako nani nyenda karabyaho nkanyowe iwe nko muhingi we nanasezi nibirungi ki biwatungiremo? Ebirungi byo mbitungiremo habo kuba nyina abana mbaherire fize nabashomaje family yanjye teyine shonga nituryane tunywa n'abakozi nimbashashurage nabakora ntuenjoying mu gukora kwitu tushemerirwe ntuhaborana tarimo buzo bo bunareberemo.
Okay. Kari hati twakuza hananasi yitu yaba neyera neyereta waba nogisharura oyine kugisharurota ebyo byona ntwenda tubima. Okay, sebo naba nyenda kumanya enanasi ningirebera hariki nti yayera. Hati enanasi nora kezo kutozine hati nkwe enanasi egino gireba kweza kuhikaha netandikira step ibanza ishana neji ejo ko kugireba ryarungo ryoru ekiheza zarurengo ejo ko kugireba kuyatandika kureta umisho bariyero ataho kugira kumanya ngo yatandika kwera hatege yo kurera nayo neribwa n'enanasi eboniye hire kunkate kashira rengoru son kwezi kwegumane yije tyo mpora hate nsharura yenanasi di erietano gishe ine oyine engeri yo yine kugisharura muninga ninyijane mpenda buhenda enanasi zitu noija n'umuhoro tukwendesanga nanase zito kuhendesanga abo kuba koko kugira tuwahende ngaro wagiha hote kibuno wagikwata tokagiha he kibuno keji hati neza kuzarahigura hato shange nanasi yagumane temba higura munonga konkati ko kubogisharira hansi ukagisharira hansi ebibyono kabyiha yebe byo kurebebi hate yongera kureta hansi icyana kireka ngwe nanasi yawe neza kugumaneza rahansi eri kuza kuzarahigukura kakwaho ikindi kinanyenda kubuza naba ninyenda kubuza nti eze nanasi naba nine 15 zanje ndio musiri nkogu nimbasa kutware nanasi zingahe hate nanasi ezi wambuza ngo oyine 15 zawe okanshanga museresha hanyamushana nkeji no tware nanasi zingahe wanshanga musiri nkoku wanshanga hahati ninkwereze nanasi 3 kandi twajya ngo washanga akatare hariya nazaragize nkazisi hariya akatare inanasi nkezi 2 nono mpereza shiringi 15 ato mbwire bwenjura omubwire bwenjura obuziko zibaziroho nyingi nono tware nanasina shiringi 15 shiringi 15 okay hati inkiwe omuhinji we nanasi ninyenda obeho akagambo kamwe ninga shibubiri bwo kubasagambira omuntu ari kutureba okwe ari kwenda kutandika business ye nanasi gikugihinga kutari kushubura naba ninyenda ohabure omuntu ari yoko ari kwenda kutandika business egi okuhaba banza kweto omuntu narishuku muhereza akarungi ko kureberaho munanasi noyija tukoreka karunja kariyo munanasi tukoreke ebintu bitwihiremu tukoreka namagara gitwine nakanyerera kutukuba twine na no twabesitaka hingire tukutebeza story na hata hitwahika so chikushikiriza kugira oti nanyerekanye jumbiro mu kuhinga nanye nkashana naba abahingire okay hati sebo enanasi eribibwo bukoko ningashi obukoko naba nyenda kubumanya nti bwashishe nanasi yanjye omusiri ningirebera ariki obukoko ebikoko bikukira kutere nanasi ekikoko tukyetamuha nki kozere modron kembwa hati yone ije gyakire gihenda hatoshanga yone gitohonwire erya igitimbe kina eriye sigaho kaki nezo musiri nko mukiro cyona shanga yari nanasi nkamukaga kanero nde nanasi empango kandi yijwire nkejo ko kugireba okay hata nanasi nton tugirebera hariki ajeje inakamuri ka ready ninto akanaka muri ninga nenanasi
hati enanasi nkwe kutandika eti nerabya hati iki n'ekirabyo ky'enanasi netandika eti ni step y'okubanza egi nk'oku nakugambire hati kekuruga step y'okubanza egi yaragaza eti ekirabyo kyayo kyo tokora turi nk'otumorotu hati ije tandike kuraho iza step egyo nk'oku nakoshoborire hanyumaho hati ije sa step egi ni step ya kashatu egi ni step ya kana hati ze final ushange enanasi yawe yahika rurengoro yayera hati otandika kwija n'omuhoro orikushara orikuteeka aha muhanda then enanasi egi eyi orikureeba ahaha nobwo oreeba otakakimburize egi enanasi eri aha rurengoro hati turi omu kwezi kwa mushanju hati egi nituza kugishara omu kwezi kwa mwenda omu biro nka 25 mbwenu neyerera emyezi engahe neyemerera emyezi 3 enanasi neyerera emyezi yaheza itukurabya ganaga ari amezi 3 hati omukutandika like nabyara enanasi yanje ni expecting ku harvesting ari emyaka 3 emyaka 3 nono otandika kurya enanasi empango kandi omu myaka 2 nono ihamu turiyo tuke twafagi otwa size nke tuwabyire turiyo ntwenda kushohora omu myaka 2 then omwaka gwa kashatu nko kushanga watandika kuteresa rage empango owarire no kurya enanasi ningasho musiri gw'enanasi naheza gubyara ni gumare emyaka engahe itwe kuno yanka nkore yitu kuno yambahingi b'enanasi nyara hemisiri y'enanasi inashangire shwenkuru inashangire shwenkuru ayine kuwaguma no gikora no renewing mbweno ukora muka service noza motema otabira muna forogo shuke bishushu oyarre binyansi omwa tarho bw'enanasi kugira ngo nesharuka ngo yahwa kuyihaho enkora yawe niyere kuretera umusiri gw'enanasi kugira ngo gwakora gwahwa mbwenu no mwana anje yayenda nasikiro musiri gw'enanasi namo wakubo ino mwana wawe nasikiro musiri gw'enanasi na mwijukuru wawe hakuba nyowe hati nkashanga umusiri ogwo nashangiye shwenkura yine na hati gukiro aha hati sebo entambura yeze nanasi ninga kuziyo musiri omu kuzitwara omukatare ninga ahantu iba kubasa kuhamu akasente entambura yazo nokorota entambura y'enanasi ahantu ahingi hati no misozi tukahatema enguto nzetorora zihika misiri aheta kashikire nkaha ho kureba aha hati nk'enanasi zo wano orazi kurugo obuseri eziri kubanza riga kuriya hati ezo nizo zikiri mu nzituhenda konka tuyatire plan yo kushara tutaho ruguto tukarugema tutaha ukakorosinga rukaza hari yakibira orundi tukarutema rukazoku nayo kwa hanso kuhina enanasi ziri aha mbwene cha transport mwachene cha transport tikizibu wabo kuba nebinyansi namanywa yite no girebe mwene za nza kujikorekerwaho emotoka nzija tuzinanka namashaga ngaga gutwa tuza kuteka omyani webari sebo nanyenda kumanya habwencheze nanasi zo nizishaziti zitakushana na ziriye zindi ate nanasi zo rukurebezi nenanasi zinabire mu kwezi kwa 5 mbwenu zine nka wiki emyezi nkesha zine myezi omwezi gumwe neshitwe kanzibyire hati nje turiyo mu kwa mushanju so roughly ziriyo mezi abiri hati twakazigarukiremo kugira ngo tuzibagare then tubone kuziteka mu manure eri y'umwareba cyo kuri azereziti ateze nenanasi kizikiri into munonga mbwenu okwera kwazo nikikuzitwarira bwireki hati zo kwera kwazo nono zibarra emyaka 2 tihare hati zani zera nizireta akakamurya akakamuraka ko kurebaka iki nicyo kirabye cy'enanasi iki nakirabye gitenanasi nicyo nicyo kikurgamwe nanasi
za kugira akakanafu hati tukuhendera ni nyenda ogamba amazina gawe noshangwa hi na n'inamba y'esimu nakwenda kushubura enanasi hakubasa kubugana ninga kuterera ninga shikwije orukuba na nyenda amazina ganje nabanyita tukahebwa na bosi nishangwa umusere ya Nyaruteme Nyaruhama Nyaruteme Nyamukana Town Council namba yanjye y'esimu iriya WhatsApp ni 0706 nshanjunina 58 kinananemu ije ni esimu yinkukira koze sa WhatsApp na wanterera shayona ni tubanturoho ntugamba hamwe ni kwabora n'icyo kubana wenda cyona ni kikokora ntukora ibyo buhingi. Okay, Nkole Media TV amazina ndi Joanna batutayayire abahingi benanasi. Program yitu Gold Farm okuhinga nezabojja kulima osaga. Until next time, bye bye. Nkole Media niyo yonka yokushanga ebirungi nkebyo. Sekwati Nkole Media Nkole